Hastiwa tabuk birino wana mashinsha mangpiro kasawitongo shalbrumno thakplaliya. Bihek bwsano yakari bwsai kharbani eba bwsai bwsano bihek yakari kharbani obo hai patimani logi bwsai kamamani bihek kamamani wana mashinsha patimung kasawitongo. Fiaba soide bwsai hinjangnai eba bihek hinjangnai kamawi thangka beleno singmung kotor. Obo haino patimung wana masisa kasai fika khoi hangkor bai khobjak champor PS ni mayung kutui kamiwo khorokni bwsa gwnang buma Sahina Deborma Mubagra khor agulni hapaniya sakhamnago security samungklainai hinei thangmani phiaba nogo kifilia obahano kok saka buma talsangui thangka tabukbo bini mungsa nikuma mania mobile call khlaigebo switch off obahano saka Sahina ni buma haini bai Tripura hastini lukurno je thayo nugui tongo sahorni bagai borokni kokduk Namar Borika coba suri bagai kokdung namar ka 7629054433 eba 9863583085 yang tintam bagai jemo hake video pesangkan paina mong kha an busazu company hini bo security company hini thanga do bo jaga thangai tongmono bo ago talawa gai paniya ganawo thangai tongoi mani gai nogo phaiti ka bate sa kisili nogo phatanga te nokha tali ro takham nok jaga tongkana nogo gai chakiri manang kha nei thango lacho khaye boka hosro bujo goi tongoi nei sau amdai tongmono busuro balokhna bisi baloya kho ko bador pila ro go mana bokha gai botai soi masu ka hin thangmang gai duga pujani ate haptat ni katham ro kong thana sekang thangmani gangai thangya konoi sa phaji ka bonno go ngo machiting ro klangani nei phajangai bo apgai sai klang go bin baba no khai hino khana sara tekra bon ta no khori di baba no ang tini no khana nangu nei bo thangka hangai no ang duga puja puru phanyai angkai judi ang thaimi angkai ba ngo ni olen ni ngo wa ekemo rang ti khlanya ja thei no nang rang dai ro nai ma ati hi sau ngai dong thung to khani nung jokhon te khanya mu song ja gi to ba khai pan tong gi ni ang bon di ho ka ngai duga puja puru phaiya phanyang ko lokhi puja puru phanyang ko kamane a puru phaiya ngai phun khai chinogo khaiya duga ngo lokhi puja gana wo khai jawa sa angbai adi no khai mate hin saro nung khai bo jaga tong neng ta bo sok ya ko phaje no saro ngo ri rok sam tong kham le rang bo no ko khok sa pan khare ngai ang tini angaji pothom training khaima jaga wo tini angaro phai sok phayu ni saro ngai neng ja khani pan tong ri phaji da ki yang saro ka le ma khare no saro ri bo sam sengkai ja sa na kha de khana sengkai bo ra se rang pi samana ni yang bo nai ngai phaya no gai tahu lo kata saya perlu bin wan birong ya ro kol kaya kapu. awro je kol khema ko busur balokha je Aku ngo duka pujan sekarang dorap ngo duka pujan lai bayi kini kesara loki pujan bayi duka pujan kesara ta. Gai phanya ni pun bayi yang berai. Abis itu loki pujan cari ko phanya ko. Phanya ni nogo duka ngo loki pujan phanya ni ni sapu. Gai suntiga bang kaisa bukulani baca bo sapaya ya gai loki puja puru phanyang ko bole bo anu sahar mani gai ta bula sapaya ko ya gai sapaya ko aw sawa nang gai bor no ka saha ka po ang satok jang mani oro kosto mama nyang sakiri nang khaki mang la kan no phanyang ni bo jaga bo sadok jago chama bo jaga tongoi sadok jaga aba bin terening ngo bin thangman jaga wa sadok jaga hapani wa sa angor sakiri khaki tong mang la kan kosto su ka sa ko ga kosto khai phaji un no ga ano khai to sa ya bunyo saman ta ba phaji no ga phaju nang ni buna ang apru bunya ko sai ka phaji hi sa di ni ba nya sin kosto ga bo aba khai ja sa jong khai bo sai nam le phaju nang sa ha ka bono ta ja apru ja kol khaima khala khasa khailia busuro balkhna je kol khayam bo tal busuro khna iko lokhi pujani ukolong ni hote ta ma usuk samoying tong hata sing asing borok thugu nyang bona bo nge nin chere nge kaga ja khabo kaja kha chere khrosu chere kene tongu bini
bini busai ke tak bobai to nai bo bai kiri kha busai kai to ka lai jang no bunang busai kai busrok boys khna nin chere ni sajung ni busai srok ka khana ta sada so ka khna ta ngai tabuk je nin chere no nugui to hai nang tam kok sana kai te ba ta hasten ke lo na ji je nu gui tong nai ro no ang lu ko ro no ko yo ja khani nu go ja khani na am busa de no ro moi na thun ano bo ki jan no go jan ho tu am phun na ma ro ang kai ri nai bona ja khani nu go ja khani na thun ba ja khani pan tong thun sala bai phan thang thun ba te ba no go kol khai nyang ki ja khai tu an busa de mo jodi mo ni video nuk tui thai ni bha je nai nung nai ro an busa de na ki ja na thun ga ano kol khai tu an no go no go birman busai birman nang lai to ha जों बना ता नाचुगै बतिखलाय मिया बुफा ब थांगा आगर तलान हजे नाचु थांग थांना हापानिया पजंत थांगी नाचुगै खा बेसा बुफा हाय साजुं न गिगिरि फाजा जाव रां फैसा खिबि नाचुगै दं बुफा ब फास फाइलिया का ओंखाय जों आबो बागै जों ता हेतु ब मारि खाता बनो नाहानानि ब जाखने बन तंग तुं केम न फासक फाजों न गिगिरि फाजों नां दसाजो ni bha janu mong ke साहेना nung mo bo para हाथी मारा रम जागो मखा bo pias ba khaba पियाज के खुवाजी ना थाना ता sampa na तुलसी को बोला hambai Bilekino koktuma kaham hasini lukurangni bagai khunjukai kisa jora roi khnawi na jabadi ketaw jorani kaham shakduk mangduk naimungtui clinic tabuk nini ani jotini gana agotolo doliwono manthogo mong arogya da complete homeo health solution latest technique tei technology baikhe kaham shak na jagi mano arogya da complete homeo health solution no romdi kahamke hamana shui maya ngmani jingjal shakur eba bukurni bemar bekrengni bemar shir eba napni bemar bohogni bemar buri rogni ri shumani jingjal kidney ni jingjal srai rogni jingjal diabetes eba sugar ni jingjal lomno khobi dal bidal bemugrongni kahamke shak najari mano abno karibo kifek mani bai chawi jingjalo klai tongnai ro shak hamna musungka hanke Arogya the complete homeo health solution by Kurangi Mano. Nikuma Badar Tolilen RMS Chomni Krishnanagar Agartala Bihan Oporupa Bakery and Cake Shop near Sani Mandir.